basebo ni banyabo tutyame. Basebo ni banyabo adada waife the Right Honorable Nabanja dada tusangairo kubona Busoga muno. Nyabo mama waife First Deputy Prime Minister wa Uganda atenga niwe Minister wa East African Affairs Dr. Rebecca alitwala kadaga mama nsangairo kubona mu kiketezo kyo kino. Mwani naze the Right Honorable Third Deputy Prime Minister wa Uganda atenga niwe Minister without portfolio tusangairo kubona tusangalire irala. Nyabo Minister wa Presidents mwani naze Muvawala tusangairo kubona. Mukulu wange Minister okuva Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries, Minister of State Agriculture, retired Major Wino Chankulaga tusangairo kubona. Bana balata baife mu Katonda mwebale kukulembera mukolo guno. Balata bange okuva mu biketezo bya Abasoga byona nsangaire okubabona. Ba MP bange mwena nsangaire obabona. Ba LC5 mikwano jange nsangaire okubabona walero. N'abakulembeze mwena bana Abasoga mwena tusangaire wano okubabona. Mwebale kwidha. Nganka ali kujja maiso ndakusaba Minister wa Presidents wanaba ali kujja okwogera tutereze ekitatereire. Mama Muvawala wonaba oli kujja okwogera ndi kusaba okutereze ekyo kye twogeire ku ekitatereire ku mukolo guno. Kidaakolebwa ku bwire obwo. Ndi kwenda okola omulimu omukulu ogusinga gwenkola nga Katuukilo wa Busoga okwandula balata baimwe okuva mu biketezo bya Busoga abali wano. Ndi kwenda okwaniriza Isaabalangira wa Busoga okuva Ebugweri Baba Sam Nkutu tusangaire okubona. Ndi kwenda okwaniriza lata waife okuva Ebugabula omulangira Woyira tusangaire okubona wano olwaleero. Nsaba okwaniriza lata waife Mukajanga okuva Ebuna tusangaire okubabona. Ndi kwenda okwaniriza ino nga n'omulundi gwange ogwokubiri bukyanga nfuuka Katuukilo lata waife okuva Ekaliro omulangira Naita lata nsangaire era nsangaire ino. Olwaleero ompulira nga ndi Katuukilo mwidduvu gwoba oli wano. Ndi kwenda okwaniriza mutabani wange ate nga nilata okuva Ebukono Godfrey Mutyaba mutabani nsangaire okubona. Ndi kwenda okwaniriza Katuukilo okuva Ebukooli atyaime mu ntebe yawakooli olwaleero tusangaire okubona. Lata waife okuva Ebusiki Oweekitiibwa Nabongo tusangaire okubabona. Lata waife okuva Eruuka ng'atyaime mu ntebe ya Baba Tabingwa Sebo Katuukilo Lwigo Daudi tusangaire okubona. Mama dada waife ndi kwenda okwandulira omuntu omukulu ino mu Busoga muno. Sebo isaba kungania wa Busoga situkoide wano. Latango okuva Ebunanu mbaliwa. Sebo nsangaire okubona. Dada isaba kungania yali atyama mu ntebe muno yawuumula. Ono n'atwala ebika byona mu Busoga. Bamweta Mwai Mafumo nsaba asembere kwawo omulinge ku mubweni. Oyo n'atwala ebikaabe byona akalina obuzibu alina ebika bingi byalina otereza n'oyo mu mulimu ogwo. Basebo ne banyabo obwire bugiire endala diri tuluma bakubye tutereza olusoga. Ndi kwenda okusooka okubakobera nti baba kyabazinga ni mama abalamwisa. Mekabiri Katuukira abano omulimu ogundi ogusinga awo ezira gundi ebintu byona ebigema ku Busoga dada babyogeire ndidi era nkwidi obiwulira
era emirundi mingi ombuuza kati emirimu gino ogikola otya gyombi nadda ngikola lwakwenda kwenda Busoga buno nije twava banange mwena abali kwidda ku muzindaalo ebya Busoga byogeirwa abakulembeze baidatuiramu tuli kusaba olwaleero ngambita mu kanisa nabita mu misigiti nabita mu bika ndi tuongere okutereza olimi olusoga aye nga tuli wano olwaleero nenda tuiddukire abo abaawuumula abatuwanikira Bible ey'olusoga nga n'omuli lata waife Cyprian Bamwoze ni lata waife Bishop Wilgas tusuubira nti baatukolera omulimu ogusinga obunene ekisigaire imwe Abasoga mukozese Bible eyo buli mu kusaba buli lunaku eziranga eri osoma Bible eyo n'oteega lusoga ninza abaire tiruyidde ndija nga ndega tuli kusaba mu makanisa mona mu makereziya mona tukozese Bible yaife yaki ey'olusoga twembe enembe ensoga nimwe Abakatoliki mbabo ino wano mwenva lwaki muyikiriza enanga okuba kubiranga engoma eriwo imwe mbona nti enanga yali ngoma nsoga muleseye engoma yaimwe egiira kunemba daimwe mwataako enanga yabatabula bye mwembye timubaire olwembe olusoga tirugiira ku nanga ate abakubi b'enanga mu nsobera mwagitutuubya yaba waigulu enanga ewerekera bembi tineebasooka emberi bananga Obusoga okwisania n'amaanyi nze ebyange n'ebyo twireyo eka nga buli muntu atandika okukozesa Bayibuli eyo era ndikusaba niba nange mikwano gyange tutandika okuwandiika obutabo bw'ekisiraamu obutono nga bulikosa olulimi olusoga lwona kidda tukola bulungi kibumba abe nimwe kyabazinga gawanaddepo okunaakole ki ate bana Abasoga mbakobera nti mwiddukire nga nti mwinaakuwa gwokola ki mwinaakuwa gwokola ki asaba aweebwa mwebale ino mwebalire Baba Katuukilo tweyanziza Mama Right Honorable Prime Minister, Right Honorable First Deputy Prime Minister